अदानी कंपनीन स्टेट बँक ऑफ इंडिया तसेच LICचे पैसे लुटल्यात। हाच्या खातीर सामान्य मनशांच्या पैशांचे लुटपाचे गुड्डिलांसा उघडला। मोदी सरकार अदानी केल्ल्या या सगळ्या गुड्डिलांसांक तेको दिता असो आरोप करीत गोय काँग्रेसीन सोमारा पणजे पाट्यार LIC कार्यालयात सामकार धरणे आंदोलन केले। या वेळार अदानीचो फोटो लासून ताणी या आंदोलनांतल्यान मोदी सरकाराचो आनी अदानीचो निषेध केलो। हिंडेनबर्ग हाणें आपल्या अहवालान अदानीन पैशांचे केल्लो गैरव्यवहार उक्ताडार हाडला। या सगळ्या प्रकारची संयुक्त संसद समिती नेमून तशेंच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशावरवीं चौकशी जावची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या। काँग्रेसीन सोमारा राष्ट्रीय पावड्याचेर हें धरणे आंदोलन आयोजीत केलें। जेन्ना हो हिंडनबर्गाचो जो रिपोर्ट जी एक US रिसर्च आलोली एक कंपनी जेन्ना वायरल जाला when it was in the market, I believe it was somewhere on 24th of January that this report was made public, and when it was made public, it was on the basis that the Adani group of companies, the fundamental of a business empire, there is a major fraud म्हणून, and the stocks have been inflated, and there was a major blood bath in the stocks. Today, if you look, it is a very sorry state of affairs that the third richest man of the country or the third richest man in the world goes below. This is a question on the SEBI and the RBI that are regulators of our financial institution. म्हाका दिसता जेन्ना LIC is losing about 36,000 crores and SBI to almost 27,000 crores and growing. How was this amount given? जे आमगे गरीब लोकाले सगळे बारीक बारीक जनताले पैसे हिंगा या अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीन घातलेले आहे, हे फ्रॉड कंपनीन घातलेले आहे. So how is this BJP government supporting these crony capitalists? And there is, I believe, this BJP government is not able to even have a debate in the parliament. So there needs to be a probe, a joint parliamentary committee meeting, as well as there should be an inquiry by the Chief Justice of, under the Chief Justice of India. आज जे देशभर जे मोदी सरकार जो अडानीक वाचोवपाचो जो प्रयत्न चल्ला, 2014 तुम्ही पहिला आसतले मोदीच्या कॅम्पेनिंगाक ताच्या मित्राचे चॉपर घेऊन भोंवपी हो प्रधानमंत्री ज्याचे अडानी नाव बरयल्लें, ज्याचे चॉपर घेऊन हो भोंवतालो, ताची आज संपत्ती कशी वाडल्या गेल्ले 9 वर्सांक हे सगळे देशाच्या लोकांनी पळयल्ले आसा। आज गेल्ले काही दिसांक जवळ जवळ 33,000 कोटी रुपया LICचे हे इन्वेस्ट ज्या लोकांनी पॉलिसीन इन्वेस्ट केल्ले हे पैसे आज लोकांचे गेले आणि डे बाय डे अदानीचे शेअर पडत असत आणि SBI आणि LIC हे दोन जे मेन इन्व्हेस्टर ज्यांनी या अडानी ग्रुपान जे पैसे घातल्यात हे कोणाचे पैसे? हे आज गरीब साधारण सामान्य गोंयकार आणि देशवासियांचे पैसे ज्या लोकांनी LIC पॉलिसीन इन्वेस्ट केल्ले ते पैसे काढून आज मोदी सरकारान जबरदस्ती हे अडानीक दिल्ले आसा।